Biyag ti tao. Anya ti kayat mo akanan, Gary? Saan mata masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa ya paggastusam. Okay lang ang kanyak. Anniversary ta ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable da iti nga aldaw kadat ka. Pasensya kang sikapain ta gastos iti date ta. Okay lang ang kanyak. Saan mata ka na yun? Agyaman na klaunay. Siyakto mati mangilibre itong sumaruno. O sige, agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo ta agordertan. Mabisbisin akon. Narabyan ka manen, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayon no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang di nakan samot intulod tinubium ita. Saan nanang, nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatag alakad na. Kat nurabiin. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namot imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatag ka no day alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo idirabi Babae. Adayamat na nam. Di ko nam katjak nakita dayjay. Masiguradok asaan ani Karen dayjay. Tangiwat yun na nang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen na nang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amo iti dayjay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalabas sa bulan. Nag-date kayo pa ita anniversaryo. Gamita, kasta man ang tinaramid nan. Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang nga arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asao. Kat anya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kani kat nagbalbaliwan. Ngam saan matgaya. Ita, ipariknak mat kankwana no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para ka, Karen. Awanan bain at talaga dahi ti agari. Di ko na siguro. Diyak amuti naraming na. Sabong para ka, kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amanggurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Ada ka di aramid namin ton malam? Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga ang baragayam ti papananta, Karen. Tapno mapadas tamot ti agbar, friend. Ay sus, amangan na agungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo No kasta? Kaya't mo labalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo ti mangloko kan kwa na. Isulaang aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaalan ti panagtalak ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala da ito itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha?
Sermonan naklakit di day dyan numaamuan na. Maditi kastangar aramidam. Pagsaritaan nyo lang nga tinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon mi. Apay kasta tilangam. Kasla napuyatan kay balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan day to, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, aklaang. Adda ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti kasapulak. Day off kumat ita. Sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat pa, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinobium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero mat lang ang day agari. Ken kanayon mat lang agbar. Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alinokonak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak mati kay kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta Saan nanang? Ta saan ang maalada ito itinasaya at asaritaan? Aramidan na ti kay kayat na, takas taak mat nanang. Papanam katrabiin gari anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidem. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay ken ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen amapunwan anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon kanigari? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang ititunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan kuha na itirabi Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuam? Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat kun. Amom narigat man ti kasta Karen. Narigat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amok. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, iti kastangar aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangken kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at ti agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartaman ng Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija ili na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kinanya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobyum. Ura yun Iti kasta nga raramidam, awanan atin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat na lalaki ro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Jak kabailan asukatan. Ha? Sorry lang. Di ka matan maumumang nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Sa anak nga ginumita, kaduan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ruti mang kita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat.
na irwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Isu gayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay mamukin kamis. Ini pala makitkita ka ni Tipar. Imay kami itigayam ko dito tapno again joy. Mabalin ka liya, maala ti FB account mo, tapno makontak ka. Ah? Okay, mabiit lang kay pakitakan ka. Ano yung aminan tinagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anyat ar-aramidam ni Tipar? Oh, kanya kumaita. Imayak tapno again joy. Sika ngay, Gary. Nakita nga day masidag alalaki ken ka itaya. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng to dayta apasamak. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary? No sika ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka, ha? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kapya tayo pa'y. Saanen? Sukunak pa yung amin ti kapsat ko. O sige, no kasta ti kunam. Indon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod ka, Karen? Ni Miguel day nanang, gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gare. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, tasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga ron taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak amo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramiden yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili na jay. Gayam mo? Well, kay eskwela ang kati high school. Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, kat adamot sa bali ang mga itultulod ken ka. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samat pa naggusto da dya lalaki ken ka. Siguro adda ka di parikot. Amo na ka din, adan nobyom. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastan ti kinaklose yu iti tunggal may say ti da dya lalaki. Kat no nabiit kayo pa yung agamam mo. Anya ko ma, awan dakas na, Gary. Apay ngay anak ba nagmutin akasta ti relasyon nyo ni Gary, friend? Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong Agasam ngay. Saan kayo pala nag-break ngam kasta teraramidan nyo? Dakas ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatem ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akon asigurado, friend? Kasla kayat kumat apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama friend. Di kag dartarasodos.
panunutam anay bagtanyaman nga iwayat mo nga agdang. Mabalinta ka dito agsarita, gari anak ko. May papan kadimanan ka ni Karen, nanang. Wan, nakitak ijay paradaan idi na minsan. At damot sa bali a lalaki akadwana. Lalaki na ah. Apay ngay akas ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami, nanang. Amom, gari anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbinalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot nga minan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliw-liwak, nanang. Baybay andak ka di lang. Anya? Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yun ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo kanigari? Ay na, di mo dakdakamaten tinagan da di ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno date na, friend. Awan mat lang ang timarik nakapanagayat para kankwana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka di no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo kan ni Miguel, kasta ka di? Saan akasta, friend? Uray ni Miguel. Liklikak mo tan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ama urnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanin, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti mariknak a panagayat para kankwana. Agraman panagtalik ko kankwana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbinalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo amo aliklikan dagiti amoyo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kankwana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, gari anak ko. Ni Karen, nanang. No kasta, urnosin nyo ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal, tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya? Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal maysa, nanang. Ay, daytan ti bagbagaken ka anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. Adda tinagkurangan yu adwa. Ngumdakdakkel tinagkurangan wano nagbasulam ken ni Karen. Wala nang, amok na ita. Da kayo matlaang ti makagapo, no apay akas na tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod, talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, kat saanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam na iti tunggal maysa kadata. Juan, di ka madanagan. Kasaan ka apabasulan iti kasto na pasamak ka data. Aklonak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita. Nung kasta nga ron, agan anad ka akanayon. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak.
Uray sika, agan-anad ka mataka-nayon. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taigdamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan Karen, pagkadalak mati kastoy na pasamak ka rata. Kat good luckin ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo taga abroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan-anad kayo dito'y balay, ha? Si kakit di tirumbeng agan na anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. No kasto yung aldaw, maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da ngagsasaban. Ay, kasto'y gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito eh. Sika, apay nga da ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilyan, tinapanam. Amok anag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad damot atim maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amuka ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa kan? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O sige nga Rod, aganat ka ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa'y. Ay, anyan. Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan mi. Ngam addamat gayaman pamilya na. Apay akasla nagsubli ti sigod arik nakinigari idi nakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito eh. Taadan agtagi ko kan na. Kat maragsakan nakparakan ko na. Taadan bukod na a pamilya. Talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Biyag, ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti dahi tang imbagam Emily. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka mat. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man, naragsakak. Iso na lang ta nagsikuga kung adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dahi ta. Ikasara ka mat kat Emily. Ay-ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Wag tibos ko. Mabit lang ha. Sungbatak tawag ko. Amang ano napatagti bagana. May destino kiti sa balya lugar, mama. Anya? Nagpamiting tibos ko iti kalman, mama. Kat dahito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa balya busgan na. No di siyak lang. Adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Mama. Adagami bagak. Anya day ta?
ni Emily. Apay Genobiam. Mama, masikugan. Kastaya. Anya pa lang aruter aramida niyo nga ay. Agkasar kayon Wen, mama, pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanikadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag tayo kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti daytabulan abalayan? Di oray man madlawang awan dakis na abalayan. Tinapatag ang kasanta kidain. Wan badkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. Excuse me. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay katagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Adaw mahawag. Diba? Ne, baro ano numero? Sino mo tatay ito eh? Hello? Hello, di ka di Reyda ito Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Beryl da ito Ti landlady dito pagababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Pagyaman ako manan. Oo, nailakid din. Naimbaglakid dito tilandleti ti nakakita. Kasanon, nadanakastrak iti pagababangak. Oh, naimbaglakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta ti sikog mo? Kastoy, medyo marigatan nak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalon at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Ngam saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga malabay kita no kasano ang may remedyo data. Ala, kasapulan nga agliv kan. Tapno maisagana dagiti rumbang nga maisagana. Wen, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga ron din. Dapat aramidak, ha? Bye. Bye! Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay nay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga itamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, ang apay laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema ak, mama. Problema? Anya dayta, iho? Ada kamin, Beryl. Kaduak ni mama. Agmano ak, mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko.
Sumrag kayo, Mama. Honey. Mama, sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please, mawatan da ko, ma. Pakawanan da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkidawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnaman ni Emily nga iso ti pakasaram. Ngam, adamat gayam sabalin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka mandanagan. Nasingput-mut laang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, at damot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Naitangam tadi ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan kwa na. Mama, teksak tulatan. Anya, unay kamatan. Kasarita mat itinasayat Saan text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Teksak tulatan. Makumiko makuna yan, Mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti sikog mo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak amo no kaano ang makalipat ak. Diyak pulos ni namna mga isukat nagniray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Anak ko. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken kwa na no talaga adi na kan kayat. Lipatom kit din, anak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak amo daramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko? Kasano ang makalipat ak? Kasano ang makarugiak manan? Pati bakarang ti pakinakam mo, anak ko. Patsak akaba ilam dahi ta. Agkamang ka kiniapo, Diyos. Di nakabaybayan, anak ko. Agyaman na kiti ka dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayo kanyak. Iso adi na kumapampanawan. Nakapasngay kan, anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Wala, baybaya mo dire. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas dadi naramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit, anak ko. Hindi pata mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kit din. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Anyat pang panunod, Mare. Maturog tan, rabiin.
Agbakasyon tayo ko mahiji probinsya. Kaili ko ni Mama Beril. Busy ako iti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive ta. Uray may saw no, duwala ang aldaw. Masiguranak nga agbiyahe iti adayo. Nagadayon tumat ijay lugar iyo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, magkita naman no kas di video call kayo. Sa balilat tamot ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beril, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wano duwang aldaw. Saan nga ro mabalin, Mama? Saan nga min ama kaliv ta asawa kiti trabaho na? Sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro komportable nga agawid? No saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. Adapi aramidag, Mama. Baliwan tayo tumanindag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Payakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay, nana, kunak ko man. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman tapinat gamtikid daw ko. Di pa nang ipashare mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. At awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapudno na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga agasawa. Anya? Isu nga, agyaman na tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay no! Nagbaglon to'y apo ko kaya. Ay na! Nakaaya-ayat! Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya day ta, Mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Manmano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos na gawawid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakwada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. Adak paya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lang namkin ka wanawan. Daniel,
Amom nga dan anak ko. Ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas? Alapad day ta kanyak. Siga lang tinakarik na kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga kluranak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit nam anapod no ni Daniel keng ka. Kan, no ay ayatam mag. Apay kayo day na parigatam ti bagay. tatang, kasla mabuti nga kung amakiin na yat manan. Anak, saan ngagpapada dagiti lalaki? Dakilang tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pa'y. Kay patsig ngagbalingkan to anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa nila. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Ay, huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Ta? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no adan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, diyak kanunungan din naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin kayong ti aming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak tayong bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka. Napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige. Tama pa na ko na. Amangan numala daw iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily iha. Mabalin ka din, ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please, kailiw kong ti apo ko. Kaya't kung iliw-liwag tila dingit ko. Gapo iti saanan apan ang sarsarong ti anak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige, mama. Umay kami, itamot laan. Agyaman na agtanda kayo amag iti iliw ko iti anak ko, Emily. Na kayo iti apo ko, ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ako unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadagladladingit. Panunutan nyo latan ama kumikum da. Iso asaan da ama kabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apo ko dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon yo anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingput siya sawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rudan. Umay kamin tumanan no maminsan. Sige, Emily. Katagya manak manana. Oh, ape akas ta ti Charyo.
Ape akas la maditiik nayo. Wenno maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik nak. Nga patsyak. Nga okay to ninton madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaan ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga ron din ha. Mapan kamin. Talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan direk nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apa akas la saan ka baka inanak ka? Pampanunutag ngamin ni Mama Tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan kuana? Saan naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda, Tatang. Ay kawan ikuyog mo tapo ka. Tapo agin nilaw damanang. Sige, Tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamag ka na kayo! Ha? Ala! Saan matanagang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily daytoy, Ray. Agawid kayo kuman. Ni Mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni Mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbagam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapan da cardiac arrest team patay na. Sana puno na ita! Mama! Pagawain na ko ma. Ito tiyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako stoy ka kaya mati mapagtang mo. Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni Mamam ti panagawid yo. Kanayon mo't ama paay. Kailiw na kayon ama kita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Magyamanakin ka, Emily. Itinaksit tinaramit ko gan ka. Nagbaling galagta na saya at itinak. Anak iti akong taway. Gagkit daw iti pambakawan gan ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya kabailan na lamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti inag. Natay, asya man na nakatin na sa kupayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawalan na ko, Mama.
Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nanang. Ituloy mo ton ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala ta ijay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta agiskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan nanang, kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Ha? Inyorornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan! Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang nanang, adupay kumati maalata ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya nanang. Ala, bye-bye amon anak ko. Di mon panunutan day jay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditiriknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan nanang. So nga siyak tinagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi nanang, aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige nanang, nyati kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo nanang. O sige anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak
No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang a plastic dito yung arte pa kanan ah. Ala akda gito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunanin nanang agsingsingpet ka. Umadayuak inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulumdaan, no awalaktadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anag na edan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka, mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko a basura, auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabusbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaeng iti napintas a masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet tan ti mangtulong kadagiti kakabsat na. Pagadalen nanto ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan ananang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinupanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat a sumurot ka kankwana anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano a kanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
ti champion tayo. Awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunak tupay kat asikat ti mga apak. Auntie, nangabakak! Wan ka anakan. Yahoo! Nangabak ti ka anakak! Ay na, umay ka man ka anakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot ta nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa, insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Ah, nasayaat nga ron ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Aha. Alawan siyo nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Ay, sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie? Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay? Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. Aywen, auntie. Saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainak maturugan. Mailiw akong kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh.
Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagaduti itadda a kwarta kan ni auntie. Ngam apay nga tanghanak ik-ikkan. Agunget pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di matama isut pagsanggiran. Agtinulong da. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ni Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti Riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Yamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumba ak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga Rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuan na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isala ding itak, insan. Ngamyawid kun ti anak ko.
Nanang, naimbag akon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanan da kuma, insan. Saanin nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpaot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Dua taan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuwa hinakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan na ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas di akasapulak ti talent na. Kat nukayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige, kasaritak ti anak ko.
Mary, Simon, nakaumayak ta the good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyain ng tado at tao. Mary. Intero asang alubungan timang buy-buya kan ko na. Simon, anak ko, naglaing ka. Nanang, Kan saan laday ta? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado mo't dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang ha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko, Mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da atulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. agyamanak, madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom nagiti ka sa pulan mi, apo. Kundi nanggag mo nagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Biyag, ti tao. Anya, gumatang kayo itilugan, anak kaw. Wen tatang. Ay kaya nasayat ano kasta. Nulaki dia daum das ngay gatang nyo, pay din asaan. Wen nga rod tatang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi nga agasawa. Gumatang kami man itinugan. Ngamin, kasapulan mi dayta, tunggal ada napatagapapanan mi. Kan no ada emergency kas jay. May wen, husto ka anak kaw. Kaya mabalin nyo mo ilang nga ipasada. Anya, plano da Teresa ti gumatang itilugan, nana? Wen ka no, Vilma. Dayta mo tagwarwara sa damag. Pangalaan da kumangay iti dakkel agatad. Manulaang mat nga iti sweldo dang agasawa. O manay ayamat nga igatang da itilugan. Good, umdas siguro ah. Ay, jaklapat yan, nana. Ti kunayo, ang mga noagtakaw da. Ha? Wala na. Nilakay kong tupay amang opisina kat saan ang makagatang itilugan. Isudan tulakit din, agar din laang ti pagtataudan ti kwartada. Ha? Iso ajak pa dyan, anadalos ti trabaho dagijay nga agasawa. Ne, ada mo tinlugan na nakaparada iji sango ti balay da Teresa. Bakit? Wen lakay, lugan da dayjay. Anya? Lugan ta? Wan, kagat-gatang da dayjay. Ijay kano ili tinapandan ng gatangan. Na. Nakalanda ngay kumaitidakkel agatad ngayong gatang da. Kat gardin mo't la trabaho da. Nakagatang da iti kasta kapinta sa lugan. Kat amumun sigurado ang nagtaod dayjay iti takaw. Wala niya. Kundi lugan da. Ngam saan mat anadalos tinagtaudan na. Anya? Kasta ti bagbaga da Vilma kada kami, tatang. Ay na, wen. Isaw tinaybaga ni Lloyd na kanyang idikalman. Anya? Ay, unay mo tindagi dyan agasawa. Kasta gayam ti bagbagada. Baybayan nyo latan anak ko. Talaga kasta latibiyag Nasaya at manuno sa anter aramidam ka dalat ta maibaga dagiti tattao itaglawlaw mau. Ay, numakisarsarita ni Vilma kanyak. Nakasingsingput mo't. Kas jay mo't gayam ti bagbagana. Di ulat tay kan kanon. Tinapatag awan dakes ngar aramidan yaw. Nasabat ko ni pare Orlan itay bigat. Kunamlan asino. Ha? Gaputan nakagatang itilugan na. Kunamutlan asino akabaknangan dito'y ayan tayo. Bay amlatan na kay. Ang mga nibagadan tupay nga umapal ta. Ahay! Tika naman.
Jak umapal itilugan da. Himbag ko mamuno branyo. Saan mo? Wen nga rod, na para magdaunay. Kunamlan kang hinaan jay lugan da. Ay, Vilma, mapan kayo inton kasar ni baby net ijay ilay. Ha? Ay katuan anana, nadalakit di pagluganan. Kada jay sa malugan dati sa tarkilaan da amang itulo di titatao. Anya? Isumot tinangag ko pagsasaritaan da ijay tersina ni Mari Upang. Kasta ka dinana, ay na nuday jay lugan da ti mausar oray awan ti mapmapan. Apay ngay! Sa anak nagbibising ngaglugan ijay lugan da, anagtaod met iti takaw tingkatang da. Ah! Wan na saan, aglugan aklangan iti sabali. Agtricycle tulatan no iso. Ha? Sa anak nga agraraman nga aglugan iti lugan da. Ne, Dabil mamat nga agasawa da dyan malabasan tayo. Ay, wang agpaisyon niya. Amangan numapan da dyan paradaan ti tricycle. Iso siguro ti pagluganan da. Ay, ayaba mo na. Vilma! Leo! Umay kay ka DJ Ili? Umay kay di kasaran? Makilugan kayo na. Adda kwarta mi apagpasahe mi, Teresa. Saanin anaskan ang makilugan kami kada kayo. Ha? Ngamin, amo mi anagtaod lang dayta iti saan anasayaat. Panagtakaw, ang mga numakaipaay lang iti malas kada kami. Anya? Sa bagay, husto lang tinaibagang bakit. Iti kasta, di da panunutan nga umapapal ta itilugan da. Uwan lang ay. Kunamlan asino day at Teresa akun di ayab. Nakagatang da itilugan da, limas tugdan. Oh. Uwan nga rot. Kaslada matan baknang. Urayan bakit? Manula abulan en, maalak mo tanjelon ko. Makagatang tamot iti brand new alugan ta. Sana kas itilugan da, second hand. Nasaya at lakay. Itikas na, agbaliw ti panagkita da kadata. Nangro na day at Teresa. Ha? Addan to aldaw na kanyak day a babae. Ay na. Diyak amo na niya klase ti panagpampanunot na gijeng agasawa. Ay nanak ko, apal dala ka na kayo dayjay. Iso akastada. Saan da ka ba ilan nga aramiden, dagiti makit-kita da kada kayo? Ay, Sipod pay, kasta ti ugali da nga gasawa. Iso nga amin nakaaruba da, idi adada pay la ijidaya. Kagurgura da ida at akas dyan mga ti panagong ugali da nga gasawa. kastaya tatang. Kawain, saan da naragsak iti anyaman na pagnamayan ti karuba da. Aramiden da ki iti amin da, iti kasta, makadadahal da. Dayta, ti pagragsakan da gijay nga gasawa. Ne, nana. Kasla mayat matantilin na nyo iti day at Teresa. Anya nga itimpakan na kada kayo. Ha? Madlaw ko ngamin, katunggal adapag nada. Sumursurot kayo. Awan, sumursurutak. Tangtangdan anak mo't ni Teresa. Saan mo talibre ti pan nakisursurot ko kadakwada? Anya, kaya't yung asawan, tumultulong kayo iti trabaho da? Wan, Vilma. Alangan mo talibre. Kat, manungay titangdan nyo iti agmanam nana. Ay, dakala. 5 gasot ti may saldaw. Kan libre pa'y timakan, merienda, kan amin nun. Iswa kay kayat kumatana. Ha, talagang agim babak ng dagitang agasawa nga wanan bain. Ha? Wan, oray idanon nyo kadakwada day tanga imbagak nana. Ibagayo pa'y kat di ang agtatakaw da. Iso an naadaan da iti lugan. Anya, kumatang kayo iti motor, anak kaw? Wen man tatang. Kasapulan mi ngamin, agsingir kami iti pautang. Ay, kawan ah. Ay na, maragragsakan ak unay para kada kayaw. Inutan na makaipunpundar kayaw. Tatang. Mala, itultulo yun ay ta anak kaw. Kaya tanyaman dagiti mang mangagyo asaaw. Nagtrabaho kay lata.
Noan niya nagitibanag nga muyo ang makadadael kada kayaw, liklikan yaw. Wen tatang, ket agyaman kami iti kanayon apan ng palpalagipyo kada kami. Kabarbarumot a motor ti nakaparada iti sango ti balay da Teresa. Bakit? Nakita nga rod lakay. Dinamag ko itay ni Luisa no akin kuko iti day a motor. Ket da Teresa ka no. Anya? Nagtakawan nga tamanan nila kay na iti inggatang da? Madlaw a brand nyo ah. Imposible nga inkas da dayjay. Wen nga rod. Oray siya, jakpat yan. Ang mga no inutang dalang. Sigurado ang inutang na. Pangalan da kumangay. Ure putem. Kalpasan ti manungal daw. Adan to kolektor nga umay agsinger kada kwada. Anya? In-cash da Teresa jay motor da, nana? Wen Bilma, isumot imbaga na kanyak. Da kami nga rutin na pa ni Jay Ilia na ngala. Kasta? Kat? Nangalaan da nga iting gatang da? Hinja ka mo ang panagkunak. Dakil nga minturnong day jabangkaw. Anya? Ha? Imposible mo't day tanana. Apay, rinibo aya ti ganan siya da iti may sangal daw? Good one. Ay, sana bumabay ti 5,000 ti ganan siya day tagmalam. Isuan na biit para kadakwada tagurnaw. Oh, si Kamat Gayam Vilma. Nabayang ka saan kasi marong ka rin balaya? Ay na, amom, ado ti pakakumkumikumak. Saan akaraman ti panang sarong karko ije balayo. Ha? Jak pagtatak ko nan ti anyaman nga iparamagyo nga agasawa. Ni, apay kastamat ti pa nagsasaom. Awan mo tamok nga trasok ka. Kan kastamat iti asawak. Wan, pudno nga awan, nga maininsulto kami unay iti kinaparamagyo. Anya? Kunamlan asino akabaknangan. Addan to aldaw ang maibos ti kwartada. Ket no dumanon day tang aldaw, mailako dan tumot lang ti lugan ken motor da nga iparparamagda. Apay nga gungungot ka bakit? Hay, masurunak. Nasabat ko itay ni Teresa, kunamlan asino. Ure mo nila kay na. Tunggal masabat ko. Kunamlan asino akabaknangan a negosyante. Ay nalakay, addan to aldaw dagijay. Ay, addan na panunot ko. Anya man ang daytan? Sigurado nga agbaligi tinapanunot ko, lakay. Agluto ak itinaimas asidan. Ipadigo kadakwada. Kat adda ikabil ko. Kitaak man no di da ag sakit amin. May ospital da. Kat maibos mati kwartada. Anya? Wan, aramidak dayta. Ngamin, kanayo na amabad trip kadakwada. Umay kayon to iji balay inton bigat na, nana. Magawa na. Apag iso a day off ko. Awan trabaho. Nasayaat nga rod no kasta. Apay, agluto ka? Wan, agluto akman itinaimas asidaan. Anniversary mi ngamin kinilakay ko inton bigat. Iso ngay maya, tao may kayo awisan. Ay, kastaya. Ay, nagmayatan. Kat, da Teresa nga yakaro batayaw. Inawis mo. Saan? Padigwak tula idan, nana. Duamot amallo kong dyan da iti lamisaan bakit? Ayan na ija iti may padigo ija ayan da Teresa. Jay may salakay. Makitam latan di ad-ado ti kargana. Jay may sa kukwa tayo. Day jay tay inlasin ko ako kukwa tayo. Tadandanimot na ibusin ti sagana. Tanagrarawot mo't dagiti bisita. Alang nga rod. Sikat makam mo. Tabaunak man nga rod ni Nana Ising. Day, kanya day tayo mo't mau. Kasla si Daen mate. Wan, nagluto nga min dabil mga gasawa. Imbaundak mat nga may agpadigo ka na kayo. Kasta ka day. Nagdayta. Kukwayo daytan, sa nga malukong. Ay na, makapaawis mo't na day tabanglo na. Ay nabayag. Adyak nagsidsida iti papaitan kahit.
Aka, tapag isuwa na talinuto da. Ayabak nga ron na Teresa nga gasawa tamangang kamen. Apo, nagmayalaki din ti agilad no kastoy anabsog na tao. Oh, ay na. Wan nga rod lakay. Pudno day ta. Nang ro na no siyak tinagluto. Huwag nga ron. Nagadutin ka. Ay, Apay nga eh. Maulawak matan. Nagsakit ti tiyan ko. Lahat day ito yung kaya. sus, apa ngay? Maditiriknak. Tiyak maawatan. Makabakbakwarak lakay. Apa ngayon? Mangayab kay ti karuba. Ayabam ni Nana Ising. Jakon ka ba ilan ti sakit ti tiyan ko. Ipanda kay di ospital. Pagkakapsutak lakay. Apay akas tayo matinti mariknak. Uray siya, bakit? Marig na ka maulaw. Nagsakit na dyan ko. Anya? Duwatan sa mata makonfine na nakastilang. Saan mo nga itulok lakay? Kasanutan nga inubilang lang. At damat ni Nana Ising. Iso pa ilat imakan mo kadata. Umay ka nun ni Nana Ising, bakit? Kasta ka di. Kat anya nga itimbaga ti doktor lakay. Isugaya makilata si Makit ti Chanta. Gapoy tikin nanta. Diyay matlas si Daan, tikin nanta. Kan, diya kalot-luto ngayon na po eh. Apay nga eh. No kasta. Sa bali di impaitid mo kada Teresa asidaan lakay. Iso si Makit ti Chanta. Tadata mo tinagsida. Anya ti kaya tasawan tinanggag ko, Vilma. Lia, unay kayo matan nga gasawa. Kasta gayam ti panggapyo kada Teresa. Ay, jakla ko man napnapan ni Jabalayaw. Kuanaan pasensya kay lakman. Dayta, karma kada kayo dayta, napasamak kada kayo, Vilma. Leo. Kinapudno na. Kasta unay abain ko kada kayo nga ag-asawa, Teresa. Teresa, umay kami agkid daw iti pamakawan kada kayo. Amo mi, anaamuan yun ti amin. Tida ka sa plano mi kumakada kayo. Aklunan mi akas na unay ti apal mi kada kayo. Gaputa saan mi akabailan nga aramidan dagiti kabailan nyo. Ti kayat mi katartapan da kayo. Ngam saan mi akabailan. Aging ga nakapanunot kami iti saan anasayaat. Pinanunot mi ngagbalin kami anaragsak. No makita kayo amarigatan. Ngam nagbidot kami. Gaputa da kami matlaang tinagbalatakan ti dakas apanggap mi kada kayo. Ala, pagyamanan mi tanaka-amiris kayon. Katsapay la kuma. Tadi yun ulitan ti kasje ngay naramid yun. Biyag ti tao. Anya matanti kastoy apa nagbiag. Ha? Apa yan may matlakay? Anyat pagpupudutam asim mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano da ito yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya. Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matan? Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Hanggang kasta ka met. Raymart. Anya ka talaga itibiyag mo? Asawa uno ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Mason! Rumuwarak mo lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare, dito lang mo tiyamok asolusyon iti problema kay arak. Una pare! Ura nga klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak.
Ay sus, awanin na tiragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kurik ka dita pare. Wen, ala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi ang sakit? Kat parbangonan idi simmangpet ka. Kan kasta una ya bartag mo. Kastaya? Intulod na kajay kumparim. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Kaririing ko. Pangasin ta dinak sermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramida. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasama kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, dinakla ka di maawatanan. Amumat aday ito lang tiyamok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malag-anan ti riknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary laang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't amalipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadana ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamanlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh. Agrobat ka ta intamakimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturukan to numalpas ti misa. Dinak man pilitin ta amangan no makaturugak iti simbahan eh. Ingkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho ti inaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, akin jeep ngay. Jay may sa akumpare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigud at trabaho na. Nagbintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit day jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot tan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang, tanukas jay abagbagaak, agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga, nga agyaman ak kanutaarak la ang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon, tanubagbagaak, bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si ka timang isungsungsung kin ni Raymart ngagbartak. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si ka ti sarsaritaan na giti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan mat napud no dayta. Oh. Anya saan na pudno? Si ka tinang isungsung kin ni Raymart ngagbartak. Manipod ka no, hindi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanyak. Anya? Gatuan. Iso timang isungsungsung kanyak. Palso dayta. Damag. Unay matang. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak ang mapanagsyat. Wan ata nakasursuro kat nga rudan. Insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na eh. Narabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat.
Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkaro pa'y kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa iti nabisyo akaskan ka. Pumanaw ka na, nukas na, tikayat mo. Ha, sikatin nang ibagay ti kasta ha. Ha, ti kunam jak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Arami damon, tap na malpasan. Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunagan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko at taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kiti. Iso na lang ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasarono ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagak. Apay akanayon adumtang ti parikot iti biyag ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. Warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da kamatag ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada papanak. Papanamanan. Inak iliw-liwag ti parikot ko kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliw-liwag da ito parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron na. Ora siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin ngay bagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaisot ti arak ta makasulbar. Kasi ta, naragsaka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. No kaya't mo patpat nagta dito tayo inom ta kami na swildok. Ang mga nagungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May mayat tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan mga apakan ka pare. Iso ano sakti ka. Tuladin akon. Sinamot na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit dito agbartag Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita parts. Uray kaskasa no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan kuana. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananang. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sumapol ka iti pag-sideline nam. Jak maipamaysa. Nasakit ti ulok ng pampanunot nanang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga sasaronot ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon aya day ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko.
Pista da ngamin. Hinta mo't ag-relax, oh. Sige pare. Kayat ko rita. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Agad mo na. Iso mo agsagana ka tamapan tano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit? Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata? Ala saanan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamwam ka din ti damag. Damag nga? Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagi po pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dan dagiti ito sakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kasto yung nagbanagak. Diyak maglunti kasto yung nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka abaybayan? Ang ingat ka balak. Dili asawak. Raymart lang ay. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti kanayon na panang bagbagam kanyak bakit? Gusto ka. Awan ti din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman nak. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panag-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay.